តាមនៅបខដូចដល់ទៅនៅក្នុងពេលល្ងាចនៅថ្ងៃ8កើតខែបុត្របុត្រឆ្នាំបំណីចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2546ដែលជាថ្ងៃនៃវប្បធម៌សុខសិលហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គឺថាได้បានជើញមកពីកោះណាត់និងកន្លែងផ្សេងទៀតហើយជួបជុំជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលអាស្រ័យនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាពរៈនៃព្រះជាម្ចាស់កម្ពុជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹកនាំនៅដីវត្ថុគឺយ៉ាងច្រើនគឺមានសន្តិហើយនឹងខាងដើម្បីយកមកពេលប្រតិណប់ពុទ្ធដល់ប្រសងដែលគង់ចាំរក្សាសម្រាប់ព្រះក្នុងគុណសម្បត្តិនេះតាមសំគូដល់ការព្រះក្នុងវិន័យដូច្នេះខទេសនាដែលខ្ញុំប្រកាសណាមកទៀតនឹងត្រូវលើកឡើងតែក្នុងពេលនេះគឺសូមបញ្ជាក់អំពីឧបនិស្ស័យនៃសទ្ធាសទ្ធាជាភាសាបាលីបើប្រែសាស្ត្រជាភាសាខ្មែរចំណុចប្រែថាជំនឿឬក៏ប្រែថាការជឿជំនឿហើយនឹងជឿនេះជាប្រភពនៃកុសលធម៌កុសលធម៌ដែលវាហូរជន់ឡើងជានិច្ចកាលដល់ពុទ្ធបរិស័ទសាធុជនគឺអាស្រ័យដែលយើងមានជំនឿនឹងចុះសុខជំនឿចុះសុខព្រោះជំនឿនោះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកចាត់ជាឥន្ទ្រីហើយសត្វឥន្ទ្រីមុននឹងខរតីទៅកើតជាធំដល់មានសទ្ធាហើយសទ្ធាគឺជាសទ្ធាជាពូជសទ្ធាជានិវិសទ្ធាឯសម្រាប់ឆ្លងកាត់ពុក3ដូចជាពុទ្ធលោកបានពោលថាសទ្ធាយៈសរតិអភៈសត្វដែលឆ្លងអន្លង់ទុក្ខទុក្ខបាន10យ៉ាងដោយសារសទ្ធាគឺដោយសារជំនឿចឹងសទ្ធានេះធំណាសទ្ធានេះធំណាស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងសទ្ធានេះធំបើសិនជាអត់មានសទ្ធាទុកដូចអត់ទុកអត់និវិសម្រាប់ជិះឆ្លងពីក្រោយខាងខាងទៅកាន់ក្រោយខាងនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលចង់បានសុខពើមទុកហើយចង់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីទានគឺយើងធ្វើដំណើរទៅគឺដោយសារសទ្ធាជាទុកជានិវិសូម្បីពុទ្ធបរិស័ទដែលមិនទាន់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីទានឬក៏ទៅជ្រកកោនៅក្នុងភព3ដែលមិនទាន់ទៅដល់សុខនោះចង់កើតជាទេវតាឬកើតជាមនុស្សឬកើតជាប្អិនជាព្រំទាំងអស់ក៏មកពីមានសទ្ធាជាខាងដើមមកមានសទ្ធាជាខាងដើមទេគឺយើងមិនអាចធ្វើការនេះបានតាមចិត្តទេហើយសេចក្តីបំពងនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អស់លោកសាធុជនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលប្រាថ្នាទៅកាន់ទីណាដែលមានសទ្ធានេះចង់ទៅដល់ទេក៏មិនអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ដែរដែលឡែកក្នុងពេលនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅគុំនវីនៅខាងកោះណាត់ដែលធ្វើដំណើរមកកាន់ពុទ្ធមណ្ឌលនេះគឺដោយសារមានសទ្ធាដោយសារមានជំនឿជឿនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជឿនៅលើកម្មហិនផលមកឃើញថាបើសិនជាអញឲ្យនាំវិទ័យវត្ថុជាទៅប្រគិនប្រសំនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលដែលលោកកំពុងតែមានសាស្ត្រថានៅគ្រឿងក្រគ្រឿងអាស្រ័យពីទេទីគឺចំណងច្បាប់បំច្រើននិងបានអានិសង្សច្រើន
ហើយដល់ទៅពេលជឿចឹងហើយក៏រំគ្នាសាមគ្គីគ្នារួមកំណើគ្នាធ្វើដំណើរចូលមកកាន់ពុទ្ធដំណរនេះគឺថាអានឹងក៏ដោយសារសទ្ធាដោយសារជំនឿនេះឯងអញ្ចឹងសទ្ធានឹងសម្រាប់ជំរុញសម្រាប់ជំរុញទឹកចិត្តរបស់សាធុជនឲ្យស្ទុះទៅមុខអ្នកខ្លះសទ្ធាដោយខ្លួនឯងអ្នកខ្លះសទ្ធាដោយគេជាដោយគេជាជំរុញគឺជាធម្មតាគឺបុគ្គលពោលថាសង្ខារិកៈនិងសសង្ខារិកៈបុគ្គលគ្រប់គ្រងក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលមានជំនឿជឿដោយខ្លួនឯងគឺកើតពីគំនិតគិតគូរពិចារណាឲ្យប្រតាក់តែងធ្វើដំណើរដោយឯងអត់លើបុគ្គលណានឹងញ៉ាំងឬបុគ្គលណាដាក់ទៅហើយតែក៏មានពុទ្ធបរិស័ទខ្លះមិនបានដឹងមិនបានយល់អំពីកិច្ចការបុណ្យកុសលនេះតើតែមានទីឯងទាំងអស់គ្នានឹងប្រគួលមានទីហៅមានទីពន្យល់ថាទៅតំណេះទៅមិនខុសទេបាត់បនច្រើនបាត់អានសំច្រើនទៅហើយក៏ស្ទុះវឹងតាមវាទៅជាងខោជាងអាយជាងបានកទេលមួយធ្វើដំណើរឡើងដូចគេមកនេះវាជាសសង្ខារិកប៉ុន្តែទោះជាសទ្ធាបែបណាក៏ដោយសទ្ធានឹងសុទ្ធតែជាបរិស័យនៃការធ្វើដំណើរទៅកាន់ខាងសុខដូចគ្នាថាទៅខាងសុខដូចគ្នាហើយសទ្ធានេះបើសិនជាសទ្ធាណាដែលលិចជ្រៅការបប្រតិបត្តិក៏វាមងត្រង់ទៅសទ្ធាណាដែលជាកណ្ដាលទេការបប្រតិបត្តិក៏វាស្មើទៅបើសទ្ធាណាដែលវារៀងស្ទើរសើទេអាហ្នឹងក៏ការប្រតិបត្តិក៏វាសើហើយគេហើយទៅប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងណាក៏មានសទ្ធានឹងជាហេតុជាដើមចងជាប្រភពនៃការបំពេញបុណ្យកុសលព្រោះសទ្ធានៅក្នុងចិត្តសទ្ធានៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងគំនិតមិនមែននៅកាយទេនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងគំនិតរាងកាយយើងបែកវាទៅព្រោះនៅកត់ចិត្តមួយព្រោះដំណើរទៅក្នុងសង្សារវដ្តត្រែកចោលចោះត្រែកចោលឡើយវានៅសល់ចិត្តមួយហើយចិត្តនឹងកាលណាវាទៅតាណាទៅវាមានសទ្ធានៅក្នុងចិត្តនឹងវាតាមជាប់ទៅអញ្ចឹងបានចំណូលយើងកើតមកមានជំនឿពីក្មេងមានជំនឿទៅពេលវ័យចាស់អីចិត្តតែមានជឿអញ្ចឹងមកពេកវាមានពូជនេះពូជជឿនៅក្នុងចិត្តនឹងតាមពីដើមបើមានពូជទេវាអត់មាននិស្ស័យមានអបនិស្ស័យអីនឹកឃើញទៅធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអត់ទេវតាតែមានពូជក្នុងចិត្តជាគ្រប់គ្នាហើយការសន្សំនៃបុណ្យកុសលនេះគឺថាវាមិនកំសត់ទេវាមិនកំសត់ទេអញ្ចឹងបានថាសទ្ធានេះបើសិនជាយើងចង់ខែគុណដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ខាងណាដែលសុខត្រង់ឲ្យឆាប់ក៏យើងចេះកែប៉ុនសទ្ធាខ្លួនយើងកែប៉ុនយ៉ាងម៉េចព្រោះសទ្ធានេះបើយើងនិយាយតាមនិយមន័យនៃសត្វបានលើគេធ្លាប់ដំណំគ្នាយល់សពថ្ងៃនេះវាមានជំនឿខ្លះបោះទៅចំផ្លូវទៅឲ្យជឿខ្លះបោះទៅចំកន្លែងខុសផ្លូវទៅដោយជំនឿបែបបន់ជំនឿបែបបន់ជំនឿបន់ត្រង់គេហៅទីពឹងនៅទីហិរវត្ថុគឺពីរខាងក្រៅមិនជឿខ្លួនឯងជឿនៅខាងអ្នកដទៃនិយាយចំនិយាយទេពីហិរសទ្ធានឹងជឿខាងក្រៅមួយជាអច្ឆតិកាសទ្ធាជឿខាងក្នុងចាំបានជឿមានពីរជឿក្នុងជឿក្រៅជឿខាងក្នុងគឺជឿខ្លួនឯងជឿខាងក្រៅគឺជឿកម្លាំងជនដទៃជឿខាងក្នុងចង់បញ្ជាក់ថាម៉េចកាលណាបើយើងយល់តែជឿខាងក្នុងទៅយើងជឿថាយើងយល់អំពីរឿងជឿខាងក្រៅជឿខាងក្នុងក៏ជឿខ្លួនឯងជឿថាអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់គឺខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើនៃជឿយ៉ាងចាំមានណានធ្វើអំពើល្អអំពើអាក្រក់យើងគិតមើលកាយកម្មបីវិជ័យកម្មមួយមនុស្សខាងទៅណានធ្វើ
ទី1សម្លាប់សត្វទី2លួចទ្រព្យគេទី3ប្រព្រឹត្តខុសនឹងកាមបើបរោះទៅបាត់ចិត្តប្រពន្ធមានស្ត្រីដទៃយកស្ត្រីដទៃក្រៅអំពីចរិយាជាអ្នកលេងស្រីទៅបើស្ត្រីជាអ្នកផឹកប្តីទៅអ្នកអំពើដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺថាធ្វើទៅអំពើណាអំពើហ្នឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងជាអ្នកធ្វើយើងជាអ្នកធ្វើវិច័យកម្ម4និយាយកុហកនិយាយយល់ញងឲ្យគេបែកគ្នានិយាយពាក្យថាពាក្យអាក្រក់ជាប្រតិចអាមនឹងចេញចុះទៅឬក៏និយាយពាក្យលេងសើចវាប្រព្រឹត្តផ្លែលើកទុកលើកដាក់អីរកការពិតមានណានឹងវិច័យកម្ម4ហ្នឹងក៏សម្ដីយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាគេហៅថាជឿប្រកបជឿកម្មខាងក្នុងជឿថាយើងនិយាយយើងបាននិយាយយ៉ាងម៉េចយើងបានខុសយើងបាននិយាយញងគេហើយយើងបាននិយាយពាក្យបានជេរគេយ៉ាងម៉េចហើយនិយាយពីអត្តប្រយោជន៍នឹងវិច័យកម្ម4មនោកម្ម3គឺមានចិត្តសម្លឹងរំពៃចង់បានស្រាប់គេយើងដឹងថាខ្លួនយើងចង់បានរបស់គេចឹងខំគេទៅគុំគួនគេទៅរើក្រយល់ខុសអីចឹងជឿថាអំពើកម្មនៃខ្លួនធ្វើនឹងគឺយើងជឿថាខ្លួនយើងបានធ្វើចឹងមកនឹងជឿហាមក្នុងហើយជឿចឹងហើយជឿមកទៀតជឿថាអំពើនឹងដល់វាឲ្យផលទៅខ្លួនឯងអ្នកទទួលផលជឿថាចឹងមិនឲ្យឲ្យគេទេមិនរកគេដូចជាដែលតែយើងរកគេវាខុសផលក៏ថាយើងសំណប់យើងត្រូវទទួលផលសម្រាប់យើងលួចគេយើងត្រូវទទួលផលលួចគេយើងទៅស្រឡាញ់ប្តីគេប្រពន្ធគេក៏វាទទួលផលដល់ខ្លួនឯងវិច័យកម្មណាយើងធ្វើយើងទទួលផលដល់ខ្លួនឯងយើងជឿយ៉ាងជឿត្រូវហើយវាជារឿងពិតវាជារឿងពិតវាថាយើងនៅនាំតែជឿអញ្ចឹងមិនមែនយើងនាំទៅកែជំនឿកាយទៅក្តៅទៅវិជ្ជៈកាយទៅចាំមកក្រៅទេគឺតែវាគ្រាន់តែជឿតាមរឿងពិតព្រោះធម៌នោះជាសម្ដែងថាកល្យាណការីកល្យាណបបការីចបបកម្មសត្យសទ្ធិបច្ចៈកម្មងាយញយញ៉ាំវិសោធិទេនឹងរឿងពិតគឺអ្នកធ្វើល្អបានល្អអ្នកធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់អំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់គឺខ្លួនឯងអ្នកធ្វើនឹងអ្នកទទួលអត់មាននរណាមួយទៅទទួលរឿងពិតគឺចេះបើពុទ្ធលោករកឃើញខនអញ្ចឹងមិនមែនលោកបកកើតខនទេលោករកខនឃើញអញ្ចឹងសូម្បីពុទ្ធក៏លោកធ្លាប់ធ្វើបាបធ្វើបុណ្យដែរហើយប្រពុតលោកស្បទទួលយកផលកម្មយ៉ាងណាលោកក៏ជាអ្នករកឃើញទេរកឃើញផលមិនមែនប្រពន្ធតែភ្លើងទៅជាត្រជាក់ហើយកែទឹកទៅជាក្តៅកែដីទៅជាជ្រាយកែទឹកទៅជារឹងអត់ទេប្រពុតលោកក៏ណោទៅឃើញតែអត់ដីនេះជាធម្មជាតិរឹងទឹកនឹងវារាវជាផ្សើភ្លើងនោះវាក្តៅខ្យល់វាល្អអត់រឿងពិតគឺវាអញ្ចឹងហើយលោករត់ឃើញអញ្ចឹងហើយលោកទេសនាអញ្ចឹងហើយរឿងពិតនៅក្នុងលោកអចិន្តាយើងនេះគឺថាអ្នកធ្វើល្អបានល្អអ្នកធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ល្អហើយអាក្រក់គឺមាននៅក្នុងចិត្តដែលយើងបានធ្វើហើយខ្លួនយើងគេនឹកទទួលអត់មាននរណាទទួលលោករកឃើញអញ្ចឹងលោកឃើញអញ្ចឹងលោកទេអញ្ចឹងហើយយើងនាំនេះជឿហ្នឹងមិនមែនជឿហ្នឹងយើងចង់ជឿឬក៏វាត្រូវយ៉ាងម៉េចយើងទៅកែជំនឿអត់យើងគ្រាន់តែនាំនេះជឿឲ្យវាសមស្របទៅរឿងពិតណាជឿតាមការពិតគាត់ជឿថាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់តែមកខ្លួនឯងអ្នកធ្វើអំពើល្អបរិសុទ្ធខ្លួនឯងអំព
ធ្វើល្អមកធ្វើអាក្រក់គឺខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើជាអ្នកទទួលយើងជឿចឹងអត់មាននរណាមួយទៅចេះទៅប្រវែទៅកែកន់អត់ទេហើយយើងសួរថាយ៉ាងសួរថាប្រពុតលោករកឃើញធម៌អញ្ចឹងថាយើងនាំទៅជឿតាមអញ្ចឹងសួរទៅប្រពុតអាចរៀបរៀងអាចជួយទប់ស្កាត់យើងកុំឲ្យជាអនុបានទេយើងគិតថាយ៉ាងប្រពុតអាចទេនឹងស្មារតីចំនួនខ្លួនឯងនៅស្មារតីឆ្លើយខ្ញុំណាឆ្លើយមកថាប្រពុតលោកអត់អាចលើកអត់អាចទៅទប់ស្កាត់មិនឲ្យសត្វដទៃណាមួយទៅមិនឲ្យទទួលផលបានផលបានអត់លោកគ្រាន់តែជួយកែសម្រួលទេអញ្ចឹងបានលោកថាលោកប្រកាសថាថាទុកគ្រាន់តែជាអ្នកប្រាប់ផ្លូវគ្រាន់ជាអ្នកប្រាប់ទុកថាពុទ្ធមិនមែនជាអ្នកទៅធ្វើមិនក្រោមគឺគ្រាន់តែប្រាប់ផ្លូវប្រាប់ខ្លងអត់ឯងធ្វើណាធ្វើឲ្យបានយកគេថាពេលលោកជួយផងលោកពយល់លោកបដៅយើងទេឲ្យយើងធ្វើតាមទៅលើកមកលើករឿងមួយសួរថាតើពុទ្ធលោកជួយកើតទេហើយលោកជួយអ្ហ្មងនៅលើករឿងមួយឃើញណាជាអ្នកជួយណាមាននៅក្នុងនគរមួយចំនួននគរកោតាមពីមានស្ដេចមួយឈ្មោះថាដៃឧតេននេះស្ដេចហ្នឹងមានមហេសី3នាក់ទី1នាងសមាបតីមានបរិវារ500ទី2នាងវិសិលកតាមានបរិវារ500ទី3នាងកណ្ដយាមានបរិវារ500ដូចគ្នាហើយនាងកណ្ដយានេះជាស្ត្រីចងពៀននឹងព្រះប្រពន្ធទី3ហ្នឹងជាស្ត្រីចងពៀននឹងព្រះចងពៀនយ៉ាងម៉េចថាគុំព្រះកាលនៅកំមុំកាលនៅទីកំមុំនឹងចងពៀននឹងព្រះចងពៀនយ៉ាងម៉េចនឹងសូមលើកនិទានទៅដើម្បីដឹងជាព្រះហើយជាមួយនឹងនាងហ្នឹងកើតក្នុងកពោទាមួយជាហៅកណ្ដយាព្រាមកើតកពោកណ្ដយាព្រាមប៉ុន្តែជាស្ត្រីរុក្ខាឬប្តីស្រីណាមិនទៅស័ក្តិសមរម្យខ្លួនទេងាយចូលទៅចិត្តបានទេរកតាណាគេហៅកលិះលឺហើយរូបស្អាតទៀតមានភពសម្បត្តិច្រើនជាងហើយដល់ទៅទីផុតទៅវាអត់បានហើយឯងកូននៅប្តីដូចគ្នាដោយថាអ្នកគាត់មានមកអ្នកមានរួមមានក៏រួមមកដូចគ្នាដែរអ្នកមានហូបក៏គេមកអ្នកក៏មានចូលបានចឹងទៅថ្ងៃមួយព្រះជាម្ចាស់លោកអង្គុយប្រមាណមួយនិស័យស័ក្តិតែឃើញកណ្ដយាព្រាមណៈព្រាមណីដែលត្រូវជាឪពុកម្ដាយមានឧបនិស្ស័យត្រូវបានសម្រេចប្រាជ្ញាភាពក្នុងសាសនានៃព្រះអង្គប៉ុន្តែលោកគិតថាចំណេញ2ខាត1ក្នុង3នាក់ហ្នឹងចំណេញ2ខាត1ឪពុកម្ដាយត្រូវបានសម្រេចប្រាជ្ញាភាពតែកូនស្រីត្រូវជាអនុរូបប៉ុន្តែបើសិនជាថាគិតមិនទៅឲ្យមិនទៅក៏នៅតែជាធ្លាក់ដែរចិត្តគិតទៅប្រយកម៉ែអើយរឿងនរុផែទាំងញៀមណាដល់ពេលប្រពុតជាម្ចាស់លោកទៅឈរបានមកផ្ទះព្រាមដាក់ព្រាមណីសាព្រាមសោះចេញមកដាក់មកឃើញប្រពុតស្អាតអញ្ចឹងមហាបរោះមានលក្ខណៈ30ភាអនុជាជាអ្នក80ល្អលើកលោកមិនទេប្រាឆ្លាញ់ដល់ឃើញចិត្តនឹកឃើញកូនស្រីអញទៅប៉ុណ្ណេះសំរុំនេះគិតយកព្រះអង្គធ្វើជាកូនប្រសាតាមដាក់ឲ្យតំណងទៅកូនប្រសាហើយកូនស្រីអញបើសិនជាឃើញទៅចូលចិត្ត
rồi chấm bốn phía cung nó dọc ba từ đặt ba rồi giờ tới giờ đã ba tại cái non cồn sậy còn nữa mò nhọt đây ba năm viên á tồn tới mà ta học đi ở đó của đồng na nó để lúc đánh lừa tất cả ba chuyên luôn chào nó giờ rất bỏ tập trung còn làm sự ở bên nó riêng mà nấy lúc chết đi lẽ cái na cả hai chết cái pi lẽ cái na mà nó rồi riêng thứ cái lần cho cái lần lát thứ ba chuyên là thứ ba chuyên ba liền tháo ấy ba chuyên như thế thôi mình cái đó này nói bây giờ họ thì giàu rồi ba chuyên ní sang nặng mình nên chia vào thôi chân thì có sang nặng mình ní chia pra phan thay nào trọn này ba chuyên nhiên cái lệ rồi anh chẳng do không thấy thì lưng oi pra phan mấy còn mót dân anh với cái phương nông chiêng đi trong nó đồng tham anh nơi cái chiêng được dành anh ấy không thấy cái nó chưa còn non kia đặt đây con thấy cái tầm đây nhà mai con làm nào tất cả chung pre là không cho hư còn đang chơi rồi đấy lực cùng thế này âm yên nó liên quan với đặc trưng pre với trôi chân cái tầm đất lành pre ở đó tôi chân thấy có cuộc chiến trắng lực sĩ mò thế ở trong này thang tiền mà nặng nó tốt bàn tuจะบอกปดอนาสมตรงพระมิตรพระอัตโตองค์ใจชงบองนี่คือจะดังเชิญเทนะปนเรื่องเจ็ดสักต่อประหารบางโดยจิลโมกสมรสโดยจนคนโดยโกนใส่กับตีนฝ้ายไอ้เปลี่ยนลงมอดให้โดยเทียมแต่ไปควายโตเนาะở ban pre là cô tha tăng là tha có đầm na ruộng mùi cha là tha cốt ban sạc đăng lan tầm bố nơi pro mặt đam mặt ba là pro ca nó khôn srei nia riết đầm bay nia riết ki tam na ha ra srei nam kia rusa ta á tiền thay mong dây chay tăng là tha cốt ở là tha cốt năng hoạt an kia srei tha cốt đất khơi nên nằm khơi sắc cho đồng hoang liên quan để gì đang cua sát là mua hay là mô năng phát dư được tha cốt tình bạch ba được hạ hậu thảo tới liên quan để gì quá là chuyện mô đây là mua còn năng mai hay ấy nghe pra na kia mà đấy bạn nghe pra na kia mới được cua ló tại đó tại lấy nên con này giết còn lấy chọn đấy sẽ dùng mà thà nó có lan của hay cho chẳng may phá na của Âu ai là mua đôi được đi chẳng may phá từ ấy cả cái hành tròn kia chúng mới sang là số đông mới chỉ vật chẳng mơ ngày nào mua anh ta tự tốt ban tay kia tự cô nhà nguyên ở mát anh ta vẫn lắp và chẳng là số đông cho cả bà này tròn phì ôi chắc trong vì ngay đang nói tròn kia thằng cái đó lỗ tròn kia lỗ ta chua là rất là chi mình đã bán đấy đại chua bẻ nơi là nát đôi thì chua là rất còn nó hỏi chi như bây giờ rất là tiên chẳng bằng đôi kia bị chết thì chi đâu chết là chi là thứ chỉ đó là cái may ngay muốn bẻ hàng nó là bạn bạc cùng cài đó là rất chi mà ai chia sẽ đặt cu của bây giờ Âu đại lúc và ly đấy nó chia có mà là năm của kia thì chia tập bò bớt của ông ấy còn của ông cầm bôn thay cả năm ấy tập ép ra đã bắt của hay trang chi mà ai cái tiên bây giờ xưa nó này cho tay ná tìm chế tập bò bớt của ông tập cung tập bô cho vào tay từ non thì chia chia tay na từ cùng lại hay cho vào cùng đây thì chia tay na từ cùng chương và hay cho vào cùng chương thì chia tay na nón bỏ tất cả này tay na ở lại tay đó nó
cái chế tầm bơ ngày thế miền na cái chế là hô thế cái quay ngoa cái chốc chế đó tầm bơ ngày cái chốc chế đó anh nói bơ ngày xây cái na cái chế đó bài chân chân ta nói nhà cái chế tới còn co còn mò còn có bull thư là hay tới dương non diễn thư tam thế diễn dương phật bồ tát tăng sau của mang ta cho cái chế ngoài còn có chờ tiêm tam thế như chú tới người chế nó muốn nói chốc chế ra ở đó là may khai khai nó mang là tốt mà này á giọt khốn tập nhà nên một cục mì hai ruột của tập bùa hai thùng cục mì của lư khốn nó ở hai cái tên thôi lư khốn tây còn mùi nó ở trên kia mày tây cha cái này nói cho kia brand nó thôi nó anh tập khốn anh mang thứ ra vậy rồi bởi chân mấy tạm là có đam tạm lắm con ta cầm lọc với mình mang đâm thư mình bộ brand có khai sót có khai thôi chân ta mới tầm lọc brand mang ta tầm lọc ta vậy là na cho chặt brand ta dùng bron brand ta tầm lọc rồi nâng đầm bay phải chư brand đó sẵn tới bậc giang nhân tầm ma vào đấy có quân đào tầm ma vào đấy còn yang bò thì bá sao ta tầm ma bậc quân cái này đào nơi bậc quân chỉ phân bậc thoi chỉ phân bậc ram chỉ phân hai nhân sau mình chết đấy nhân sẽ kháng bắt là nguyên sầm ma thích mình chết hơn nhân sầm ma vào đấy nó bởi miền phi nó phải chay cái phốt âm phi tay từ chiết màu đó là cái trâu từ tua phi đầu tua phi ta nên chốt nên còn yên bên phi nó phép từ phép phải to ta về phép đó nên to ta về rồi về khi đầm lấp nhân sầm ma vào đấy đây nhé ứng dụng rồng phép nhé vừa từng hàng phép chân phải phải cho đấy như thấy sạch như sợi kia thì nó về na đi sâu phèn bồn sẽ coi cho con ba ta lấy năm non mới cho áo mới lại và hồng tu tam chiang tam hay năm tam non nên mới là ở mưa tới liên quan là diễn sự nhiều nhốt đây được tới là bo phân mà đi bóng ấp đắng này nó liên sầm ma đấy là lanh phèn hơi bóng chưa nó ở tập tên phèn nó như ao nó mưa ta bảo cha tôi mang hai nói phèn tôi hai để trang tên phèn bạc phèn mang bài tên cho cô đồng nào tới từ xưa khơi liên tục trong cái ngục tới ta bảo mưa phèn đó ở đó tuần liên ngay thưa chứ nó mới ăn mưa chết tốt như thế bỏ bật vào tùng tung chết làm năng bật kho chết làm năng bật cốt chết ra hang chết làm sang ở bên một trang đang bay từ chết brea về nơi vàng chắc nó bởi chân hai con từ vua mưa chân vợ mưa là nó như cắt đuôi cái món được ôi không ở đó cái vàng nó mưa ta đuôi lên tay nó mặc ra đó nè liên quan với càng suy chạp à anh phải nhồi nhung hồi một ngõ lấy ban sơ ở đây tiếp từ tiên lấy ban tôi người viết mấy chẳng ngày rồi ở khi viết ta ngày trái mà tiên ta vật thi nguôi cả hai vật thi cũng lập sẵn khi cũng lập sẵn ta bỏ bất ông chưa mà hay xây tim nguôi bỏ chất vào ông nữa nhưng chưa đấy Ria Praham ở dân sơ tận nhạc như sơ như bọt ấy thế nhưng ai trẻ thả anh chưa mấy thế ý bọn chưa bọn xa nữa bọn prơ miếng ở dọc ngoan giờ ta ở miếng tôi chẳng hạn vài bọn mơ của ó cho nên ai chặt chay mới đấy rồi ở đó nhưng con gì chặt chay dân ngoan của không bày ở đây bọn nói cho ta ăn những sản phẩm ở đây món của con người luôn ta tiết lá thơ dân sản phẩm ở đây ta tới ngõ dân món cái cả tên ấy
คือจะนั่งควายสบายยังก็ตื้อแต่คือจะนั่งควายสบายแบบไม่เรียนการสอนเอาสมองตอนอย่างไม่มันควายตื้อเอาตื้อเยอะแต่ควายกลายเป็นเตยเนื่องก่อนเยอะทำให้ก็อ้างเชื่อเลยอันนี้เคยควายก็อ้างโคก็อ้างเชื่อเธอยังมาคุยถึงทางควายเปลี่ยนมือจังหันคาจังก็หยอกจังเนี่ยมันรายจังวางมันก็บึ้งเยอะคุยถึงทางควายเปลี่ยนđó là cái nhận ra tới dòm quan trong đâu dòm quan ngọt vinh dòm quan bay cái cho thưa thay tên quan rùa nhiên bay thằng lắm lấy dòm quan ngọt quan bay ở tại điếng kẻ thằng điếng thì hàng khai trèn nhé quan bay ngọt điếng nó khinh quan ngọt và thứ chẳng hàng khai trèn tới vậy tên liên quan gì cho ta có phát và ăn mày chưa đấy hả thế đấyเคยในท้องเคยได้เคยในท้องเคยได้เคยในท้องเคยได้